छिर हैदिल कि नेपाली जनता त समावेशिता एकात्मक राजतन्त्र हटाइयाको लागि त्यो संहिता ओरघात हैदिल तर नेवार आदिवासी जनजाति तेस मधेस चाहे जो संहिता फे रोल मोडल युटी फे मोडल युटी संहिता खला मग करेक्टरी चाहिँ रोल मोडल अनुसार चाहिँ मतलब ने करेक्टर चाहिँ मतलब ने रोल मोडल ला ठो हिसाबमा खत सारा सा वेक अप सब प्रतिनिधि आफू हेउटी चीज त छु फे चाहे जो खला चाहे जो चीज चाहे जो चीज कि समानता वही मख चाहे जो चीज समानता अवश्य न होइ छार गाडल्ला सा थौ कथा वही छुटी 7 प्रदेश 6 प्रदेश ला वे प्लापी दोरे जुचाउने अवस्था दो वे जाति त दोरे जुचाउने अवस्था दो भन्ठालको समावेशिता समावेशिता जस्तै चिकमा ढामल ला जस्तै स्वीडिश ला करको चाहिँ मतलब ने अन तराईले चाहिँ मतलब तराई प्रदेश अपयना चाहिँ मतलब अनि यो चाहिँ मतलब ने छौ चाहिँ तराई यो हिसाबमा चाहिँ अन प्रतिनिधिना छौ चीज त आठना चाहिँ मतलब करको चाहिँ मतलब ठना बागमती प्रदेश न करको चाहिँ नेवाते चाहिँ मतलब प्रतिनिधित्व ढाउ खट ढासन झन्डै उखन जिमसा 12 जना चाहिँ नेवाते सल हुन्छ त्यो अवस्था पर्ने लोने छु मरु बिपिला खाली पार्टी क्यान्डिडेट पार्टी चाहिँ क्यान्डिडेट जुन पार्टीले हिसाबमा वन टाला चाहिँ मतलब राजनीतिक रूपमा चाहिँ अन वन टाला छ नि